René Dědič, útočník ze Slovenska, kdo to je? Kdyby ses měl představit. Tak volám sa René Dedič a hrával som na Slovensku v kluboch AS Trenčín, MŠK Žilina. Následne som z MŠK Žilina bol na ročnom hosťovaní v Šamorine, ktorý hrá druhú ligu, a potom som sa následne znova vrátil do Žiliny a tam som strávil pol roka. Teraz som tu v Třinci. Ačko v Žilině, to je, dá se říct, slavný celek, hrál ligu mistrů několikanásobný, vítěz slovenské ligy. Měl si nějaké starty? Štarty som nemal žiadne, absolvoval som s nimi sústredenie v Rakúsku. Následne v Európskej lige som bol nominovaný na všetky zápasy, ale štarty som nemal žiadne. Si v Třinci, co od toho očekáváš? Tak chcem sa tu presadiť a pomôcť či už juniorke alebo Ačku k záchrane a udržať tú druhú ligu. Dneska 2 góly. Tak konečne mi to padlo a som rád, že som pomohol hlavne tými gólmi a dúfam, že to bude pokračovať. Jak padli? Ten prvý gól vlastne som si nabehol za obranu a od Voveho som dostal výbornú loptu, výbornú kolmicu za obranu a následne som mal už pred sebou len brankára a toho som si položil a umiestnil do bradnej brány. A druhý? A druhý gól bol vlastne Radek Hala, taktiež dostal za obranu loptu a potom mi to už len pred prázdnou bránu prihral a ja som dal do bradnej brány. Mohl si mít hat-trick, byl si tam sám před golmanem. Co se stalo? Hat-trick mohol byť z toho, ale hneď prvý dotyk som si zle prebral loptu a potom už som trafil len brankára a tento vychytal. Ale mal byť hat-trick. Dneska si odehrál 60 minut, včera 30. Jaké ty zápasy byly? Tak včera za Ačko som tam vlastne nastupoval za nepriaznivého stavu, ale taktiež som si dobre zahral. Nakoniec sme mali tlak, mohli sme aj vyrovnať. Dali sme len jeden gól, smolne sme prehrali 3-2. No a dnes to bol trošku iný zápas. Dnes si myslím, že sme mali kontrolu na ihrisku a dnes sa mi to zdal taký iný zápas oproti tomu Ačku a som rád, že sme ho zvládli, na rozdiel od včerajška. Byli jednodušší než včera? Tak to si nemyslím, každý zápas je ťažší, ale dnes som tam bol vlastne od začiatku a dnes sa to vyvíjalo lepšie už od začiatku ako včera, keď som nastupoval za nepriaznivého stavu. Kromě fotbalu Českou republikou je asi slovenská olympiáda. Tak, jak to vidíte v kabíne? Tak nejaké podpichovanie je tam určite, hlavne čo sa týka hokeja, ale v pohode, všetko je sranda. Dávají ti sežrat tú vysokú porážku? Tak smiali sa či už mne, alebo Tomášovi Gavlakovi, Mírovi Ceplakovi, ale v pohode, bereme to športovo, sranda.